Lunga dileho ko Tuhan si pangalan. Lunga Marlas diroha mahamu tongtong di bagasan Tuhani Budok masarinai marlas diroha mahamu Filipi 4 ayat 4. Sayang giat ma digohi Tuhan talas dirohana Dito ngato manigulota sadarion pertanyaan kita. Puji-pujian asa ngato di guarno alin Tuhan demata di palasohai marlas diroha di bagasan tikion Dinao di Papakho parang saripion idongan nami Bona doon Teodora di bagasan tikion gabi rumah tangga ni baru di bagasan tikion Rato betul matanyang keluarga nasida asima roham Wohyo pasu-pasu ini tuh natong nasida Seguru di dalam patugoi ma nasida asal parang saripion nasida satu ujungna Honga paktong na Rato nasida Dinamanglakan nasi Tuhan itu nadion. Totim ko di parbalia ma nasi toktong mangguhi roha ng mulu nasida. Di batakaman namin di bagasan tikyon, untuk namin ito di bulan namin, ima pesta adat, ulaw nakok sa narion. Se asima roham jong-jong ihami, komatokong rakdot kami, asa dami nasya po Tuhan na toktong upatulong kami di bulan namin sa narion. Dalam masalah makuar menasud bagiai. Mulia di pada Allah mengatakan kondisi hidumon dan hujolah kami sen asdulham dan matupan hasil kami pasu-pasu mai gabi bogo tu matang nami asa magogo kami lamun Allah lu memiluham di mulut nami atau satu romang mulut nami di bagasan diskus Tuhan kami asima roham di kami asih rohani Tuhan dan Yesus Kristus dohot kolong rohani di mata ama untuk pribadi ma nang kandungan hapus saluhutna. Amin. Amin. Jadi dusmau hati. Kalau memang kita dipertikir. Jadi mau lihat ma di Tuhatan di nama nami di nami dan Sultan di Masjid Rohata di bagasan tikyon. Kalau nami satu matongan di kegiatan atau BP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja Molotong guber singkatannya cara makgani tani pantikyo nala adong dinidang lasna rohata saluta jadi lo sosonido nang di aman dinay nami bono nami sosoni nang kakak nami di son siang wek jadi lihat Molotong saya dapat silo pagadong dua silo pauli saya dan anak katahon asa sudima dapotan numi kami utusan siang para lado di Huriata siang pumuan ama siang pumuan ina sosok minang siang sekolah minggu nang siang sude seksi di Huriata parjolo pasahaton selamat tu acara nanong tajalo di bagasa sedarion nagiat gue magdalang mulauta mulau nadat di bagasan hari pason do asiro tu pengantin tu bere nami do boru nami selamat aman sonoro ko nakiti bagas zoroi jaha renukwa jela ulau ma katan Tuhan niscaya semuanya bisa berjalan dengan baik pos doroha agian ma Tuhata nama masuk-masuk pasar region metaro atau masa doang mah suami dokling si dua-dua
asa binak ikonujur manila di juluan di tapian tudio malakan saya tu sima dapotan para saulia amang parmusin kami malu.
Orkestra musik dari HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja. Indahnya Horas.